Kompanija Šid Projekti Šida u svojih proteklih 45 godina postojanja i rada permanentno ide linijom uspeha i stalno unapređuje svoju saradnju i poslovanje. Saradnja se razvija sa investitorima, drugim projektnim kućama, naučnim ustanovama i institutima, a što potvrđuju stručni sertifikati, licence i dobijena priznanja. Najnovije dodeljeno je u vladi Vojvodine u Novom Sadu, a reč je o priznanju u oblasti privrede Lazar Dunđerski, a koje je dodeljeno povodom godišnjice obeležavanja prisajedinjenja Vojvodine. To je bio razlog da posetimo Šid projekt i razgovaramo sa Sanjom Spasojević, direktorom kompanije. Razgovaramo u kompaniji Šid projektu u Šidu sa direktorom Sanjom Spasojević, a razlog i povod dolaska je nedavno uručeno pokrajinsko priznanje. Pa recite nam o čemu je reč. Reč je o nagradi koje dodeljuje pokrajinska vlada za postignute rezultate, a povodom prisajedinjenja Vojvodine Republici Srbiji. Znači, povodom tog jubileja u oblasti sporta, obrazovanja, jednakosti polova i privrede dodeljuju se nagrade. Šid projekt je dobio nagradu Lazar Dunđerski za posebni doprinos razvoju privrede. U obrazloženju priznanja koje ste primili u pokrajinskoj vladi stoji da ste društveno odgovorna kompanija i da podržavate humanitarne akcije. Kažite nam nešto više o tome. Odgovorni smo kao društveno preduzeće što stipendiramo i ulažemo u mladi kadar. Znači, trenutno 13 stipendija delimo inženjerima svih struka kako bi podstregli mladi kadar da nastavi rad u opštini i da ne odlazi iz opštine Šid. Zatim stipendiramo najboljeg đaka generacije iz gimnazije Sava Šumanović i to već radimo 30 godina. Znači, dodelimo stipendiju za dalje školovanje. Što se tiče naše kompanije, firma broji preko 70 zaposlenih, koji pored inženjera svih struka, ostalo kadra i tehničara, radi na stotine projekata širom Republike Srbije i nagrada je da i dalje idemo linijama uspeha u budućnosti. Dobili smo i plaketu Privredne komore Vojvodine više puta i direktoru bivšem Josipu Lugarušiću isto za postignute rezultate u privredi u Republici Srbiji i Vojvodini. Nedavno dodeljeno priznanje u pokrajinskoj vladi je jedno u nizu koje je vaša kompanija u proteklom periodu postojanja, nekih 45 godina, dobila. Pa koliko je značajno i koliko su bitna priznanja za vas? Veoma znači, jer je podstreh, a pogotovo što smo dobili u godini kada slavimo 45 godina postojanja i rada. Hvala vam na razgovoru i čestitke na ovako lepom priznanju koje ste primili u pokrajinskoj vladi.